Važi za jednu od najšumovitijih planina Srbije. Njegove beskrajne livade prepune su lekovitog bilja. Obiluje pitkom vodom, izvori se nalaze na svakom koraku, a oni u podnožju prebogati su različitim mineralima, pa nije ni čudo što se oko njih svio najveći turističko-lečilišni centar Srbije i raj za balneologe, Vrnjačka Banja. Naredni cilj off-road ekspedicije Zaboravljena Srbija je Goč, omiljena planina zaljubljenika u prirodu, koja zajedno sa Željinom čini zeleno predvorje Kopaonika. Iako je zbog relativno dobre mreže puteva lako dostupan, želja nam je da posetimo i prikažemo neke njegove manje poznate delove koji mogu biti odličan izbor za celodnevni izlet. Bez obzira da li polazite iz Kraljeva ili Vrnjačke Banje, dva zapadnomoravska grada iznad kojih se uzdiže ova prelepa planina. Mi smo odlučili da put započnemo s malo poznate strane, s juga, gde se rasprostire stariji i mnogo viši brat Željin. Tu se planinski put račva na 3 strane, na jug prema vrhu Željina, na zapad prema dolini Ibra i na sever, ka Goču. Razmeđe ove dve planine, koje bi normalno trebalo da bude cilj, a ne početak ekspedicije, prava je industrija kiseonika. Obraslo je stoletnim šumama, jele i bukve. Izvinite za čačak? Da, samo napred. Hvala. Planinski put koji je spona zapadnomoravske i Ibarske doline prilično je dobar. Dostupan je ne samo terenskim vozilima, već i običnim automobilima, naravno uz pažljivu vožnju. Goč je zbog skorovekovne intenzivne seče ispresecan odličnom mrežom šumskih puteva kao stvorenih za pedaliranje. Zato je i sve omiljenija destinacija biciklista. I dok je putovanje prostranstvima Željina proteklo gotovo bez kontakta sa ljudima, prvi susreti i srdačna razmena tekućih dobara na novoj maršruti nagoveštavaju nešto drugačiju sliku. U daljini se vidi Garešnica, zaseok na jugu Goča. Nekada brojna zajednica sa nepreglednim stadima ovaca spala je na 10-ak domaćinstava, mahom staračkih. Ništa novo za Srbiju i njen odnos prema planinskom seljaku, onom koji je teret brojnih ratova u prošlom veku izneo na svojim plećima. Nailazimo na nov asfalt i prve znake savremene civilizacije. Tu je i jedan od brojnih kutaka za izletnike na ovoj planini. Paradoksalno, odmorišta ne podiže lokalna zajednica, već pojedinci, zaljubljenici u Goč. Odmah potom eto nas na planinskoj brani i jezeru Selište, u kome se kaptira voda koja poslednjih godina omogućava Vrnjačkoj Banji da bez problema pregura sušne letnje mesece. Znači tu kupanja nema? Nema. Nema pecanja? Nema pecanja? Pecanje je zabranjeno, pa sve veći broj turista koji pravi izlete od Vrnjačke Banje do Selišta može samo očima da se uveri u obilje ribe u ovom jezeru. Možda bi se Goč najbolje mogao opisati kao pitoma divljina. Ova fraza je samo na izgled paradoksalna. U stvarnosti možete se satima šetati prostranstvima netaknute prirode, uživati u vazduhu koji se više pije nego udiše, a opet zadržati onaj osjećaj bezbednosti i sigurnosti koji ste poneli iz doline.
Na vrnjačkom delu planine, blizu skijaških staza, svoje parče mira našlo je par stotina vikendaša iz okolnih gradova, ali i udaljenijih Kragujevca, Beograda i Novog Sada. Predah kod lovačkog doma ekipa Zaboravljene Srbije koristi da utvrdi naredni međucilj. A to je vidikovac Stari Relej, odakle se 100 kilometara duga dolina Zapadne Morave vidi kao na dlanu. Od Čačka na zapadu, preko Kraljeva, Vrnjačke Banje i Trstenika, pa do Kruševca na istoku. Ej, Rivke, eno je Živko u dvorištu. Pa evo gledaj ovako, jednoga magnokrom i jedno je silos. Evo ti ga tačno se vidi. U pogledu sa ovog mesta često uživa Vasilije Tomović, obožavalac Goča i strastven lovac. Pa za mene je Goč najbliža planina, ja kažem evo, mi živimo tu u nizini, sve nam je tu. Na dohvat ruke nam je s jedne strane reka, na dohvat ruke nam je planina. Pa šta ko voli? A živimo u ravnici opet, znači u nekom, to su praktično, kaže se, banja je na obroncima Goča. Znači Goč se tu završava i počinje jedna prelepa dolina. Za Goč kažu da je zimi lep zbog snežnog pokrivača, skijanja, bogate trpeze i uživanja uz vatru, a od proleća do jeseni zbog dugih šetnji prelepim padinama. Vasilije Tomović, kao i brojne njegove kolege, vole ga i zbog lova. Pa Goč ne može se reći da je baš nešto bogat tom visokom divljači, ali ima, eto, zahvaljujući i okolnim terenima i društvima iz Kraljeva, iz Aleksandrovca, zadržali smo dosta divljači, znači divlje svinje, srneće divljači, ali srneća kod nas zabranjena, znači u lovostaju, zato što nema baš u izobilju, ali zato divlju svinju ganjamo onako žestoko. Prva briga lovaca je briga o divljači, naseljavanje, hranjenje u toku zime, evo mi smo danas baš radili neke 2 hranilice, za visoku divljač, znači i za divlju svinju i za srneću divljač, a i ono što nađe usput, što se ovako grebe malo te hrane. A također brinemo, znači, naseljavanju u ravničarskom dijelu zeca i fazana. Pored nas ostaju skijaške staze, a mi smo se Gočkom magistralom, odličnim putem koji spaja vrnjački i kraljevački deo planine, uputili do još jednog velikog zaljubljenika u nju. Ovo malo mesto za uživanje je i mesto gde svoje knjige o kraju u kome je rođen i živi piše Milutin Miković Hehe. Njegova monografija o Goču predstavlja obimnu studiju o istoriji i ljudima ovoga kraja. Eto, rodila se neka ljubav da nešto me vuklo da mogu da učinim za svoje selo. Nešto po čemu ću ja da bude zapamćen i tako. I odlučili ste da napravite jednu knjigu. Koliko je trajao rad na njoj? Pa na tu knjigu koju držu u ruci trajao je 3-4 godine. Može se puno toga saznati iz knjige koju je Hehe poklonio svom Goču i Gočanima. Od toga da pored Kraljeva i Vrnjačke Banje, delove ove planine baštine i Trstenik i Aleksandrovac,
da se u 19. veku preko njega prostirala srpsko-turska granica, da su na njemu pre Drugog svetskog rata postojale čak 4 pruge, pa do detaljnog popisa porodica i uglednih pojedinaca koji su na njemu živeli. Može se pročitati da se kristalno čisti planinski izvori, potoci i rečice nalaze na sve strane, da planina obiluje šumskim jagodama, raznovrsnim lekovitim biljem i bogatom medonosnom ispašom, kao i da su ovi proplanci prava fabrika crvenih krvnih zrnaca. Ipak, ono po čemu je Hehe najpoznatiji jesu 17 šumskih česama koje je podigao, na korist ljudi koji na Goču žive i onih koji na njega povremeno dolaze. Ja kao dete imao jedan česma dole pa Mrnjačkoj banji, uvijek sam nju gledao i bila mi neka želja da i ja napravim česmu. I eto kad došlo vreme da ja napravim česmu. Hvala Bogu, u Goči ima dovoljno vode. Ima vode, ima dovoljno i za izvoz. Jedna od najvodnijih planina. Da, vode ima dovoljno. Cijel Goč ima vode dovoljno i to je bogatstvo ove planine i mi se sa time ponosimo. Neosetno šumskim putevima prelazimo na kraljevačku stranu Goča i spuštamo se niz Sokolju, jednu od brojnih reka koje ovde izviru. Na Goču ima preko 250 izvora zdrave pijaće vode, pa ne čudi izreka da na ovoj planini dragocena tečnost izbije ispod svakog kamena. Brojna vrela skoncentrisana su u slivu Sokolje i Mekušnice, koji je entuzijasta biolog Živko Slavković nazvao dolinom zdravih voda. Svi izvori su uređeni i na njima se nalaze table sa tekstom koji upućuje posetioca o sastavu i delovanju vode. Okolina doline zdravih voda je odlična za pešačenje i biciklizam, a sve staze su obeležene planinarskim oznakama. Bilo je pokušaja da se vrši eksploatacija voda u komercijalne svrhe, ali su građani to sprečili sa ciljem da dolina zdravih voda ostane autentična i prirodna i da se stavi pod zaštitu države kao park prirode od neprocenjivog značaja. Nekada su na Sokolji postojale 2 hidrocentrale. Mi se spuštamo do jedne od njih da bismo videli kako u vreme punih usta priče o ekološkoj energiji one izgledaju. Ostajemo bez teksta i između sebe prisjećamo se brojnih centrala širom Srbije koje za razliku od ove čitav vek rade bez prekida. I pitamo se čija je ovo sramota. Mi smo malo niz put snimili i nažalost i tužne primere jedne od najvećih centrala koja je do duše radila do kasnih 60. godina, ali uvek bila spremna da radi zato što imala, ja mislim, sistem cevi koje sa gornjeg dela Goče iz jezera koje ćemo kasnije proći, vodu pod faktički pritiskom, odnosno pod nagibom i kosinom ubacivala u turbinu i pravila struju. Vrlo često se ona i puštala u rad u trenucima kada, koliko se mi svi stariji sećamo, bilo perioda ograničenja, restrikcije itd. Nažalost, nebrigom, verovatno odgovorni kog drugoj distribucije, cela zgrada se urušila, propala i ceo ovaj deo je postao vrlo tužan, a mogo je da bude jedan od najlepših delova i sa idejom da će kasnije biti vezan za prohodnost ka skijaškoj stazi, njenom donjem delu, da se kolima ne bi išlo na Goč i tako dalje.
Ali eto, život ide dalje, mi smo ponovo krenuli da osvajamo nešto što nam je bilo vezano za detinjstvo ili za to, zahvaljujući sponzorima Kotleniki i Mije Kafi. Mislim da će nam ova pauza biti lepa, a put nas dalje vodi u još lepše i zanimljivije delove planine Goče i njene okoline. Odmor na jednom od najlepših mesta u donjem delu Goča dobra je prilika da se podsjetimo da je ovuda prolazila i trasa Rižine pruge, jedne od 4 koje su pre Drugog svjetskog rata omogućavale intenzivnu eksploataciju drvnog bogatstva. Njen vlasnik bio je Miljko Petrović Riža, nekadašnji kraljevački industrijalac koji je stvorio šumsku industriju sa više od 3000 radnika. Posle rata, proglasivši ga za neprijatelja, sve su mu oduzeli oni koji ni izbliza nisu znali da vode posao kao on. Rehabilitovan je tek nakon 6 decenija. Goč je bio poznat po prugama. Bila je pruga Kraljevo-Sokolja. Tu je interesantno reći, ima jedan dokumentarac, jedan film snimljen u režiji muzeja iz Kraljeva, pa ga treba pogledati da ja ne bih prepričavao. A druga pruga je bila Podunavci, Ljuti breg, Otroci. To je druga pruga. Treća pruga je bila Vrnci, Vrnjačka banja do izvora Beli Marković. Ona je sad tačno kroz sred banje uz reku. Sljedeća pruga je bila pruga Nemački lager Sasavci. I poznatije Stojanova Česa, gde mi zove sad. To je kratka pruga i kratko staja. I zadnja pruga je bila Podunavci, Morava, takozvana šljunkara. To je u stvari od ove Rižine pruge uzet materijal i ta pruga služila samo za dovoženje šljunka do Podunavca, a od Podunavca šljunak išao za Kragujevac, za Mavrovo i sada znam kuda sve išlo. A gočke pruge zašto su pravljene? Njih su pravili uglavnom Austrijanci za šumu, da bi koristili šumu, jer građa šumska bila dobra, poznata Gočka Bela Bukovina, poznata među građevinarima i zbog toga su pravljene te pruge da bi se, recimo na Sokolji je bilo jedno vreme 300 radnika u to vreme. Bilo je sekača, motorista, rabario sa ovojima, sa konjima i tako dalje, tako dalje. I kakva je bila sudbina tih pruga? Nažalost, nijedna nema više. Zašto? Zašto? Pitaj zašto ne. Država nije htjela se čuva, seljaci su pokupili šine, pravili su ograde, kapije i tako dalje i tu su nestaje te pruge. Na Goču je formiran jedan od prvih partizanskih odreda u okupiranoj Jugoslaviji. Po junaku iz Prvog srpskog ustanka zvao se Jovo Kursula, a u ovoj zgradi bila je smeštena partizanska bolnica. Kraljevački partizani su borbu nastavili kao borci prve i druge proletarske brigade i najveći broj među njima nije dočekao kraj rata. Sada o ustaničkoj prošlosti svedoči samo ova ploča. Pluća punih čistog vazduha i stomaka punih kalorija nastavljamo našu ekspediciju. Na Goč se vraćamo glavnim putem koji vodi do dobrih voda i dalje ka vrnjačkom delu Goča. Mesto na kome kratko zastajemo vrlo je bitno za Goč. Iza ove kapije nalazi se specijalni rezervat prirode Goč Gvozdac, u okviru kojeg Šumarski fakultet iz Beograda gazduje nad 3600 hektara šuma. Specifična pojava vezana za ovaj prostor je mešovita šuma jele, bukve, crnog bora i hrasta kitnjaka.
Vraćamo se do selišta i poviše njega pronalazimo još jedno nedovoljno poznato mesto iz istorije Goča. Duboko u šumi, na mestu Kovačka kosa, nalazio se tokom Drugog svjetskog rata logor Jugoslovenske vojske u otadžbini. Na ovom mestu je Nikola Gordić izgradio svoj logor, a i u tom logoru ovdje na ovom mestu bila je crkva Bravnara. Majstor je bio neki stanačko. To sve je bilo od drveta, nijedan gvozd, ništa gvozdeno, tu nije bilo ni ekser, ništa, sve je od drveta. Odmah posle rata partizani su ovu crkvu upalili i uništili ceo logor. To nije bilo jedino paljenje logora na Kovačkoj kosi. Spomenik podignut za vreme rata, srušen po oslobođenju i ponovo obnovljen u novije vreme, nosi ime 56 boraca Trsteničke brigade koji su stradali u borbama sa Nemcima i partizanima. Jednom godišnje njihovi potomci i sledbenici dolaze na ovo mesto kako bi upalili sveće. Ovaj logor ovdje spaljen je 1943. godine 6. maja na dan, Đurđev dan. Došli su Nemci u zoru i spalili ovaj deo i tamo selo Goč, zvano mesto Garešnica, upalili su školu jednog privatnika Bugarinović Vidosova, kuća bila i još nekoliko kuća i streljali su nekoliko seljaka tog mesta. Ujutru su rano došli, neko je to izdao, saznali su gde se nalazi šta i tako to. Koga su našli od meštana, oni su streljali i išli dalje. Gočka ekspedicija bliži se kraju i imamo još toliko vremena da pre mraka bacimo još koji pogled sa njegovih malo poznatih južnih padina. Odavde, podno 1216 metara visokog ljuktena, najvišeg gočkog vrha sastavljenog od kristalnih škriljaca, bacamo pogled na nepregledno zeleno prostranstvo kojim dominira moćni Željin. Za praznik za oči pobrinuli su se Bog i priroda, a za uši član ekspedicije Oliver Njego. Biserom iz narodne baštine koji nam otkriva off-road ekspedicija Zaboravljena Srbija završava šetnju Gočom i najavljuje narednu destinaciju, Goliju. Sve se kunem i preklinjem, neću piti rujna vina, neću sedalat konja vrana. Konja vrana jablana, more neću sedalat, konja vrana, konja vrana jablana. Al ne prođe ni nedelja, ja se napih rujna vina,
pojahah konja vrana. Odoh dragoj pod penđer, pa pojahah konja vrana. Odoh dragoj pod penđer,